arsi sungai bujang ganong. Video sapa aku non arsi bujang ganong non arsi bujang ganong. Yang penerbangan nama nih non arsi bujang ganong non arsi bujang ganong. Singre bujang ganong. Harap ngomong apa, kita kudu apa. Teman beli pisan duweni, mung cuma bisa mandengi. Non arsi bujang ganong, bujang. Non arsi orang sangat yang baik ya. Beli tipu kiri kita demeni, mungkin jadi siji senoke wis duwe lagi. Basic birune ora ono permane bunda ganti maneh Mama Denis bujang ganong sih non arsi bunda. Mama Denis sayang, Mama Denis bujang ganong non arsi. Awal cuma guyonan sampai pandang-pandangan, mengapa sekian dimulai gemalan. Hati rasa deg-degan, rasa orang karuan, akhirnya jatuh cinta. Mama Denis sayang, Mama Denis bujang ganong non arsi bujang ganong sayang. Non arsi bujang ganong bujang ganong. Mari. Sayang seribu sayang demen cintane orang bakal bisa barengan. Kakang wis duwe rapi, seneng wis duwe laki, cintane beli bakal suci. Mama Zahra paling sayang, Mama Zahra paling emangan. Mama Zahra sing paling sayang. Makasih sayang. Beli di pungkiri kita demeni, mungkin jadi siji semoga wis duwe rabi. Aki masa rabi karo rabi ngaco. Siapa sih ngomong? Kita. Tapi bang bujang ganong non arsi kemana ini orangnya sudah. Mama Zahra terima kasih banyak, Mama Denis majikan sayang. Kisah Pak Kumis Bapak tua kembar. Awal cuma guyonan sampai pandang-pandangan, mengapa sekian dimulai gemalan. Hati rasa deg-degan sama kembar, rasa orang karuan, akhirnya ku jatuh cinta. Bapak kembar, Bapak tua kembar,
Mama Serli wis duwe laki. Mama Serli cinta kependeringan di Mama Serli sayang. Harap ngomong apa kita kudu teman beli bisa duweni mung cuma bisa mandengi